Jauh-jauh susah ka jam-jaman na makajina na sulibat. Saka tutsua ka jam-jaman na uruja supui na kai no atsamas. Imazai tua pina sasavali-valitan na tebril. Imazai tua tirua purukatu tirua kayan. Imazai tua ita karam patu dosa purukatu lima karam.历代志下33章1节到25节。犹大王玛拿西12岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了55年。玛拿西做了上主看为邪恶的事，仿效原先著名的可恶行为。那些著名是上主在他的子民进入这地时把他们赶走的。他重新建造他父亲西西家所拆毁的丘上神庙，又筑祭坛拜巴力，造亚舍拉女神的柱像，也拜星辰。他在上主吩咐应该永远敬拜上主的圣殿里造了异教祭坛，又在圣殿的2个院子里造了拜星辰的祭坛。他把自己的儿子当作烧化祭，在新嫩子谷杀了。他信奉占卜、巫术、求问算命的通灵的。他大大犯罪，敌对上主，激发上主的愤怒。他把偶像放在圣殿里面。论到圣殿，上主曾对大卫和他的儿子所罗门说，耶路撒冷的圣殿就是我从以色列12支族的土地中选出来，作为敬拜我的场所的。如果以色列人民听从我的诫命，遵守我仆人摩西颁给他们的法律，我一定不让他们从我赐给他们祖宗的这块土地上被赶走。玛拿西领犹大人民犯罪，比上主从他子民前面赶出去的原先住民所犯的罪还要严重。玛拿西悔改，虽然上主警告玛拿西和他的人民，他们还是不肯听。于是上主让亚述军队的将领侵犯犹大，他们捉住玛拿西，用钩子钩他，铜链子锁他，带他到巴比伦去。玛拿西在遭受痛苦的时候谦卑下来，转向上主他的上帝，祈求他的帮助。上帝垂听他的祷告，让他重返耶路撒冷，恢复统治。这事使玛拿西确信上主就是上帝。这事以后，玛拿西加高大卫城东边的外城墙，从基训泉附近的山谷往北到雨门和俄斐勒城区域。他也在犹大各设防城派驻军队，由军官指挥。他把从前放在圣殿里的外族上除掉，也把圣殿山坡上和耶路撒冷其他地方的异教祭坛拆毁。玛拿西把这些东西搬出城外扔掉。他重修敬拜上主的祭坛，使上面献平安祭和感恩祭。他命令犹大所有人民要敬拜上主以色列的上帝。虽然人民继续在其他的崇拜场所献牲祭，但是只献给上主。玛拿西统治的结束，玛拿西其他的事迹和他向上帝的祷告，以及先见们奉上主以色列的上帝对他说的话，一一记载在以色列列王史上。王的祷告和上帝的回答，以及他在悔改前所犯的罪，就是他所做的坏事，建山丘上的神庙，造亚舍拉女神的柱像和其他祭拜的雕像等，一一记载在先见史上。玛拿西死后葬在王宫里，他的儿子亚门继续他做王。
犹大王亚门，亚门22岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了2年。他像他父亲玛拿西一样，做了上主看为邪恶的事，拜他父亲所祭拜的偶像。但他不像他父亲谦卑转向上主，反而比他父亲犯更重的罪。亚门的臣仆反叛他，在王宫里刺杀了他。犹大人民把谋害亚门的人杀了，立他的儿子耶西亚继承他做王。爱就开暖什么？Satu asina apura kai manzai toa tapurua karan paju tapuru katu ita karan。虽然上主警告玛拿西和他的人民，他们还是不肯听。于是上主让亚述军队的将领侵犯犹大，他们捉拿玛拿西，用钩子钩他，铜链子锁他，带他到巴比伦去。历代志下33章10节到11节。Satu suaka zaman asini pupatarvan， 上帝不会放任不管。Asmas ini kaurijimaura danusung， 上帝不会放任不管。小汉今年7年级，他从幼稚园大班就开始偷窃至今。一旦被发现，细汉会说谎谢者，只有在证据确凿下，他才会承认、道歉、请求原谅，表示不会再犯。但过没多久，他又故态复萌，重复偷窃的行为。小汉的父母对此深感苦恼，他们已经用了各种方式规劝小汉，希望他不要再偷东西，但小汉依然故我。父母很担心，细汉偷完薄，大汉偷干骨。这句话会应验在小汉身上，生怕他未来会做出更多伤天害理的偏差行为。父母在教养子女的过程中，最棘手无策的问题之一就是子女偏行己路，屡劝不听。这种困扰，上帝也有过。圣经记载，玛拿西继承父亲西西家的王位，却跟父亲走相反的路，做上帝看为邪恶的事，大大犯罪，惹怒了上帝。历代志下33章1节到9节记载了玛拿西的恶行，包括建造神庙，在圣殿中设立异教祭坛，把儿子烧了献给偶像，信奉占卜与巫术，求问算命和通灵人。玛拿西还带领人民犯罪，背离上帝的教诲。他的所作所为在上帝眼中尽是邪恶。然而上帝并非默不作声，任凭玛拿西为所欲为。上帝透过先知警告玛拿西和他的人民回转归向上帝，去解邪恶的大路。可惜玛拿西装作没听见，继续作恶。上帝的忍耐终于到了极限。当时亚述国势兴盛，在玛拿西不听劝阻之下，上帝让亚述军队进攻犹大国土，用钩子钩走玛拿西，用钩子钩人，是亚述赶逐俘虏的方法。先知阿摩斯预言北国以色列将被亚述毁灭时，也曾说，有人会用钩子把你们钩出去，正像鱼被钩住了。阿摩斯书4章2节。当亚述俘虏玛拿西时，是用钩子钩住他的嘴唇，又用铜链捆锁他，把他带到巴比伦。上帝容许这种惨无人道的事发生在玛拿西身上，
在苦难中，玛拿西才谦卑下来，转向上帝，祈求他帮助。后来，上帝回应玛拿西的祷告，使他重回耶路撒冷，不止重新坐上王位，也追随其父亲希西家的脚步，带领人民清除圣殿中的异教偶像，恢复对上帝的敬拜。我们可能认为，像小汉这样行为偏差的孩子，不太可能改变，大概一辈子都没救了。然而，玛拿西的故事提醒我们，上帝不会放任不管，上帝会用他的方法出手管教，让孩子在绝境中真心悔改，得到上帝的宽恕与拯救。我们虽不知上帝何时会出手管教，但我们总能为走偏的孩子祷告，祈求上帝带来生命的转变。Sinaya tu tsua ka jaman-jaman asini pada rai sini pada jeka janutin nama polat. Atsemas ini karu tima oranga ta janutin ayatoa sini kileva ketin. Ina te nitin no ata kama atsemas. Saka kumalia nama taino ata pasari-sari jaya. Takalava sakamaya atsemas janutin. Takalava turi kiuma litin pasal jua tua tia cema tia yau saka aichu pas marau te tua te Manasi tua cinarivata ni maju ini kan masalu ti maju ini karena sama pajang la tua tia kama cemas baik keti maju semuku putua samia saka tesareo ngati maju tua tia kama cema tia yau pai serapai ngati maju kipaura ngati maju pai kipa anita ngati maju toa cema saka masih jua toa si serapai mita tu kuan ngati maju inuri ake aun toa pas ilingin no ta kama cema pai saka randai no cema sa inuri ni nama si saka tamakaya ngati maju baika ngati maju kisan irai jayau sa kirenga ngatoa kama ati sisi tia sa katunanga sa marka ta'lalan asmara sa marka sa memia sa kipakerimo nga ti maju semukup apa ada itu aja kama cemas sa katikin na meutan ai chua marka jaka kedian no kakedian saka lupat sunci matu ini karui malungwa lakwa ai chua ti nama si tayau asini pasemarau tanutin sini paporingo tanutin atsemas ini karu ti mauranga ta tanutin cara laka beniti cara turuan iki no ta cemas saka cemas manari papu picur papu warung tanutin abaika atumuru to marka talak saka orina makaya ai chua marka talaka kemasivarung kiumal sa pazekatan no ta cemas pas ilingin ikatina ro kemelan turi mataino nungida turuan no ta cemas lakwa makayatina pasusanga sa inuri to marka talak asekaurawanan abebekanan akiparain to barong to nakuya-kuya sakano makai na masidwa to ta inuri auri makaya mauma la chwa nasi no marka ta alaka rupa salivan ayakana demiki kita pasamarau imazai tuata sinupuana kainu cemas sa tutu sinipaki nimnam 有哪些人正处在人生的黑暗中不断犯罪？有哪些人正处在人生的黑暗中不断犯罪？现在都说个zaman-zaman awrita kigaluy na kinumnam na tinanagamalo kinumnam ay kana pasamaraw kainuli。亲爱的天父，恳求你管教我，带领我离开罪恶，也恳求你管教这些犯罪的人，使他的生命早日被更新，不再犯罪。奉主的名祷告，阿门。Mali-mali tu tsua ka jaman-jaman na makaitin na
misila selang sumupu kilaroi tua sini pada jeka tenu tia ceman la tia pina ene satia pasusui satia inuli ya kipaparang tua tia cemas lekatina sekarau lekatina parut lekatina baika kiparain tua tia barong tua tia kinman kena pasemarau pada mengkono ini kana madunga aku sinupuan lamunana pajakatanga sano kisupuinanga kilaro ya muman ayakana pasamarau saka mali latinana suliva tu saja kene adavam taja pingan